Reverend Thompson abaho kugamba eve n'ubwabire na gito abire ho mukozi wa Radio West Nicholas Mugezi otire empeta omukundwa we Maureen na biri yahaganise ya St Stephen Church Nyakayo jizo bariro wa mukaga urugendo rwawe gageterere mukama aturugendo rwatandika ni urugendo rw'urumu urugendo rw'amakagawo ogwegekerere mukama kandi umwesije ogwagizire ngo amakaminja gatara mu mukama gasingireyo kugereveza ububingi ahabwo butikereza nahagazi y'abakundini urukundo nekera byona na Paulo akacobora aho mbagoniso bo kubanza 13 akagera ngo ibintu bikumaho bishatu faith hope and love but the greatest is love. Omukoro go gwikirwa abanzi nyamwinge n'abakozi ba Vision Group Dickson na Ndindo rukura Radio West asimire Mugezi ahabwo kutemba idara kazo mu bushwere burukwera okutongoza okarwa mu bushwere bw'omwirima cyakikiro kaza omubushwere obw'omushana kandi kwakira itwe nk'abantu abakozere niwe Mugezi ntukumanya kandi tukera obushobozi omisho g'abantu abo boyingira mu kintu toyingiddemu olwaleero musinga experience ya myaka 10 cyangwa nange tukabedi kabiri naye nebaza mukuru wange tokuseeko babazire ba Mugezi borekero kushemererwa bagumizengu ecyo mutabanu wabagiremu nekikirire kandi bamushabire kurokoka anga moja kuba mu ngaro nafe wano engaro mwali badde buje waliwo ebintu ebimwe bitutuukako netwebuuza oba zirina mukisa ki netwebuuza ati nga nkoze bwe nti naye nga sibo kuba buli kintu kyonna kyonna ekikubaako either oba olina kyosasulira gasha kwa Sengenda Abdulkarim